Sanibona bafethu uvana lo. So namhlanje ade kudlala amaZulu versus iKaizer Stars. iKaizer Stars ke bafethu ikwazile ukuthi ishaye amaZulu. iKaizer Stars isathanda kushaya iOrlando Pirates. Bakhipha iOrlando Pirates kuma penalties kwi-last round ade beyidlala. Bayimisele ngempela. Yabo bayimisele ngempela bazoshaya another club edlala kwi-Betway Premiership okwamaZulu. Yabo amaZulu ade ngadlali kahle bafethu iform yawo vele ade ingekho mnandi. Bawine nje kuma extra time. iKaizer Stars ke bafethu it looks like each and every game abayi-approachayo bayi-approacha ngobuhlakani because they look at the teams abazodlala na. They make sure ukuthi lawo ma-team lawo awakori amagoli amaningi against them. Bazothi bathatha igame baze bayiyise kuma extra time. It looks like abadlali babo bafit ngale ndlela eyismart because akujwayelekile ukuthi uthole ama-team asuka le ko NFD dlale ama-games elandelana kuze kube extra time kanje yabo. Into eyikanje asijwayele ukuyibona but ke nayi iKaizer Stars ifuna ukuqopha umlando yabo, ifuna ukudlala nje iTS Galaxy. Mukhumbula kahle iTS Galaxy yakwawo sehlula iKaizer Chiefs idlala le eMos Mabhida kwi-final yeNedbank Cup. Ingabe sobona into ekanjalo yini? But ke angizile ukuzokhuluma ngale game kakhulu yabo, kunento engiyibonile kule game engayithandanga yabo. Oref bala eSouth Africa bayaqhubeka benza into engekho right, bayaqhubeka. Angazi noma mhlawumbe ama-rules awaziwa enebholeni la eSouth Africa ko-ref. Extra time yabo, kulaba abangayibukanga igame nge-extra time kube khona i-incident eyenzakalile lapho khona umdlali weKaizer Stars ade funa ngempela ukuya epalini lamaZulu yabo. AmaZulu ngempela exposed kule game yabo. iKaizer Stars ade hlasela kakhulu. Kwenzakalani? Kwaphuma ugoalkeeper wamaZulu okuRichard Ofori. Angazi bekwenze njani, bekwenze njani ngempela. Osuku Ofori wafika wayo yabo, akaliphantshanga ibhola but yabo usebenzisa isandla wenza engathi uyahead. Usebenzisa isandla wenza engathi uyahead. If ubheka ireplay uzobona ukuthi usebenzisa isandla yabo, uzobona ukuthi usebenzisa isandla. Njwani ibona nje la yabo, la usebenzisa alithintanga ekhanda. You can go and watch ama replays, alikaze lathinta ekhanda but ke urefi utheni na i-yellow card leya. Ofora akabuyele epalini. Kukhona ulinesman ube neview ekahle, ubese ngakwazi ukuthi abize urefa asho ukuthi hayibo i-red card leyana. Ubese ngawazi asho njalo why enikezwe yellow card. Mina umbuzo wami ulapho, why Ofora enikezwe yellow card mewukuthi mhlambe wena ngokwakho ke because kube mhlambe ulihedile bengeke kube i-yellow card yabo. Bengamela ithole i-yellow card kuba ulihedile. Manje nje obelihedile ke why wena ngokwakhe as uref nje obelihedile njoba wena mhlambe usho njalo ekhanda lakho why umnezi i-yellow card because straight red lesi. Angazi laba first lento le iyangixaka mina, iyangixaka ngempela but ke I'm very disappointed kumaZulu. Bengiwathemba ukuthi le game le mhlawumbe bazokwazi ukuthi ba bounce back babuyele kuma winning ways because iKaizer siyazi ithi edlala izansi but ke iKaizer ishakwa sani ngempela. But ke wena ngokwakho ngangitshela, how do you feel ngale decision le eyenziwe uLoxolo Bhadi, uref omkhulu kanje? Yawo isimanga, it's a shocker.